I pa smo ljudi sa vama Milan i radimo i danas igramo neku igricu u kojoj driftujemo. Pa hajmo na ovu ovdje mapu. Select. Go. I tako mi je ovo pišao da Monaco, ali to mi je Mobizen instalirao sam. Ovu igricu znam, ovo sam igrao. I onda Drift Combo. Malo tresam ekran. Tako i dole ide. Evo ti. Dobro. Ale. Leći, brat. Tiho. Pa gdje ćeš? Želite ljudi. Ej, skrijam gore. Gore. Ajde. Zrezam facecam. Bože. Ja! Mislim, ova igrica je dobra. Dobro sam. Jep. Kako nešto. Idem. Još jedan lep. On sam malo drama, ali šta da radim. Igram igricu koja mora lako da drama, nisam znao. Imamo još jedan krug. I to je to. Ovo će biti kratak video, sad krećem u školu. Da, 28. Ja krećemo 33. Sad sam se spremio u oko, tako da malo trati ovaj video. Ako smo to zadriftali, Eto, da vidimo što smo dobili. Ne, best. Dobro. Ništa nećemo igrati. Back to main. Ok. I to je to. Idemo iz igre. To je to. Ako vam se svidio ovaj video, like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!